Shell Youth Club Yang Thangna Sinduna Club Asigi Ground Team Kunmathoina Group Taret Thokna Khaidokuna Ngasidagi Ahum Suba State Level KSYC for Men Aside Open Super Soccer Tournament Haukre Haudopagi Thoramda Social Activist S Surchandra Yang Thang Gram Panchayat ki Pradhan Silasana Druppu Nambolgi Court CIS Ozitna Thoramapu Singh Oiki Tournament asigi ngasi ahoba sanakiba match ta SWC Yang Thangna KSYC Team B Yang Thang bu goal ama sinoda maitiba pikre SWC Yang Thangi Mai Pakpagi goal adu S Abungna Chanki Hayeng KSYC Team A amadi LKCC ga sanagani Anisuba match ta IPFC amadi SFC ga sanagani Manipur Chess Association ki meeting makhada Amateur Chess Association malom na sinduna ngasidagi malom da chess sanaroi kuntaruk na saruk yaduna mari suba malom state level open chess tournament ki ngasinini chanban numita KH Sanjoina point mari fangduna mangzil thari o ningthemna point ahum makhai bit irom amadi sarat E Sasikanta Y Pitam Kumar RK Datta M Pisakna point ahum fangduna chatli makhata ba sanabagi pau boyai ningthaujamdagi phangbigani Kuntrani Tuishuba N Hazari Amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi chanakiba match da Mairaba Polo Club Thangmaiban Imphal Riding Club Lampen Pat Amadi Stan Student Club Nongaibung Mai Pakre Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjebungda Thasi ki tang kunipal lagi polo team kuntari na saruk yaduna sathariba Kuntrani Tuishuba N Hazari Amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi chanakiba ahanba match da Mairaba Polo Club Thangmaiban na Ibodong Marjing Khubam Kanbalup Haingangbu Panjal Mapal Marida Maitiba Pikre Mairaba Polo Club Thangmaiban gi Mai Papagi Panjal Singadu M Devnath na match ki ahanba amadi ani super sakar Panjal ahum L Mochana ahum super sakar Panjal ani A Ranjan TS Prem Kumar TS Nanauna Panjil Amamam Chanki Atopa Panjal Laduna Ibodong Marjing Khubam Kanbalup Haingangi Sanaroi KS Priyo Kumarna match ki mari super sakar da on goal oina sanduna match sasi mai bakibani Mighty Oraba Ibodong Marjing Khubam Kanbalup Haingangi Panjal Mari adu S Jayantana ani Shubha madi mari super sakar da Panjal ahum chanki Atopa Panjal aduna KS Priyo Kumarna match ki mari super sakar da chankibani Ani Shubha match ki sanakibada Imphal Riding Club Lamphel Patna KMM Riding School Team C Singamaibu Panjal Taratret Sinoda Yamna Laksana Maithiba Pikre Imphal Riding Club Lampen Pat ki Mai Papagi Panjal Singadu L Rohitna ahanba Ani Shubha madi ahum super sakar da Panjal Tara chanki El Romeo na ahanba madi mari super sakar da Panjal ani T Laisembana Ani Shubha madi ahum super sakar da Panjal ani T Basanta Kumarna mari super sakar da Panjal ani sanki Atopa Panjal aduna N Ranjan na match ki ahanba sakar da sankibani Tournament asigi ahum suba match ki sanakibada Stan Student Club Nongaibungna Thangmaiban Youth Polo Club Team B bu Panjal Tarit Sinoda Maithiba Pikre Stan Student Club Nongaibungi Mai Papagi Panjal Singadu E Lamnganbana match ki ahum suba mari super sakar da Panjal ahum chanki E Robinna match ki ani suba madi ahum super sakar da Panjal ani E Cameroon ahum super sakar da Panjal ani sanduna match sasi mai pakhi Sathariba tournament asigi hayeng nungtil pung amatabada ahanba match oina Ibodong Thangjing Polo Club Team B amadi KMM Riding School Team A ga sanagani ani shubha match ta Nambun Mapan Polo Club Team B amadi Thangmaiban Youth Polo Club Team A ga sanagani ahum shubha match ta Tekcham Polo Club amadi X Polo Club Team B Wangkhai ga sanagani Taruk Suba Mangsata Iboema Madi Arambam Puinabati Memorial Kuntramatu Suba is 11 Sabi Championship ta Mihuls Kongman Okram Chutengna Punna Poini Pumatui Pangduna Ngasi Marini Chanba Pawda Mangjin Thaduna Sali All Manipur Sabi Association Sinduna Kumalampak Sports Complex ki Yas Fencing Hall da Thasi Ketang Kuntarutagi Unit Kolumdagi Nupamasa Madi Nupimasa Sabi Sanaroi Sani Taratare na Saru Yaduna Chathariba Taruk Suba Mangsata Iboema Amadi Arambam Puinabati Memorial Kuntramatu Suba is 11 Sabi Championship ki KG Nipu Mari dagi Yankhi Matoi Pawgi Cadet Girls ki Pangtokibada Missy Kolgi TI Sanatoina Ahanba Mihulski TIS Merizana Anishuba Baikongi L Bijeta Amadi Liglamgi M Lingjena ahum suba position taki KG Yankhi Matudagi Yankhi Nipal Pawgi Cadet Girls ki Pangtokibada Mihulski K Gaitrina Ahanba Liglamgi CIS Lindiana Anishuba EEA gi YTS Lakshmi Amadi Missy Kolgi MC Tainana ahum suba position taki KG Yankhi Nipal lagi humpumanga Pawgi Cadet Girls ki Pangtokibada Missy Kolgi M Bidabatina Ahanba EEA gi Aisitra Malana Anishuba Bikongi L Sunibala Amadi Mihulski TIS Hiai Lemana ahum suba position takre
केजी निफु मरीदगी यांखै मथोई फावगी कैडेट बॉयज की पांगथोखिबदा EEA की M लंचेनबना अहानबा म्यूल्स की NK चैलेंजर अनिसुबा मतंगी S नौहान अमदी मिसिखोलगी के सैलेमबना अहुमसुबा पोजीशन ताखरे केजी यांखै नेपालदगी हुमफु मंगा फावगी कैडेट बॉयज की पांगथोखिबदा म्यूल्स की OK अर्जुन अहानबा मतंगी A बिजुना अनिसुबा IWSLSS की Y संतोष अमदी मिसिखोलगी के टेनिसन अहुमसुबा पोजीशन ताखरे केजी निफुनिथोदगी यांखैनिथोई फावगी जूनियर बॉयज की पांगथोखिबदा मिसिखोलगी एल मैराबना अहानबा मेहुल्स की रोहित अख्तार अनिसुबा EEA की गांथोइबा अमदी PTTSS की ए राहुल अहुमसुबा पोजीशन ताखी केजी यांखै माथोइदगी यांखैनिफाल फावगी कैडेट बॉयज की पांगथोखिबदा मेहुल्स की थांगसा खोथिल अहानबा मिसिखोलगी एस रोशन अनिसुबा मास्तागी के रोबिन अमदी EEA की एन ऋषिकांतना अहुमसुबा पोजीशन ताखरे तरुक सुबा मंगसाताबम इबोयमा अमदी आरामबम पुइनबती मेमोरियल कुंथ्रा माथोई सुबा स्टेट 11 सेबी चैंपियनशिप की ngasi मरीनी चनबा लोइबा फावदा मेहुल्स खोंगमन ओक्रम सुथेंगना गोल्ड तरुक सिल्वर मरी ब्रोंज अहुम पुन्न मेडल तरहमदोय अमदी पॉइंट निफु माथोई फंगदुना अहानबा मिसिखोल खुराई कोनसम लेकाइना गोल्ड मरी सिल्वर अनि ब्रोंज तरुक पुन्न मेडल तरानिथोय अमदी पॉइंट कुंथ्रानिथोय फंगदुना अनिसुबा PTTSS तेराना गोल्ड अहुम सिल्वर अनि ब्रोंज अनि पुन्न मेडल तरेट पॉइंट कुमाथोई फंगदुना अहुम सुबा मासाताना गोल्ड अनि ब्रोंज मंगा पुन्न मेडल मंगा पॉइंट तरा मंगा फंगदुना मरी सुबा EEA यांगंग पोपीना गोल्ड अमा सिल्वर अमा ब्रोंज मरी पुन्न मेडल तरुक अमदी पॉइंट तरा निथोई फंगदुना मंगा सुबा पोजीशन तादुना चली अहुम सुबा MCA W प्रहलाद अमदी W रामानंदा इलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा क्राउ खमनाम बाजार थाव थांगमैबनगी माखुटा माइथीदुना इलाइट की प्लेट हंथखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगमगी लुवांग पुकपा क्रिकेट स्टेडियम दा चथरिबा अहुम सुबा MCA W प्रहलाद अमदी W रामानंदा इलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा थाव थांगमैबनना क्राउ खमनाम बाजार बु विकेट तरेटा माइथीबा पिखिबनी क्राउ खमनाम बाजार टॉस ngамदुना अहानबा बैटिंग तौबदा अपीबा ओवर निफुगी मनुंगदा ओवर कुंथ्रा तरेट का बॉल मरीदा विकेट लोइना टोरगा रन चामगा निफु माथोई लौखी मसीगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तौखिबा थाव थांगमैबन्ना ओवर कुनिपालगा बॉल अमदा विकेट अहुम खक टोरगा अपीबा टारगेट अदु यौदुना मैच असि माइ पाखिबनी ngasi सानखिबा मैच असिदा थाव थांगमैबनगी सानरोय लांगलोन यामबना विकेट अनि अमदी बॉल 63 दा रन 34 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग अरोइबा निमिता साइक्लोन थांगमैबन अमदी रेज नगा मापालगा सानरगनी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना ओरिएंटल कॉलेज अमदी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड टीम तरा सरुक यादुना थासी के टांग कुंतरेट की चथरिबा मंगासुबा 2020 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचदा DS युक्वा कैथेलना मॉडल क्लब टीम बी सिंगा मखाबु रन तरा तरुकता माइथीबा पिखरे मॉडल क्लब टीम बी सिंगा मखाना टॉस ngамदुना फील्डिंग साइड कनखी अहानबा बैटिंग तौखिबा DS युक्वा कैथेलना ओवर कुंदा विकेट मरी टोरगा चामगा सुपना मंगा लौखी मसीगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तौखिबा मॉडल क्लब टीम बी सिंगा मखाना ओवर कुंदा विकेट मापल टोरगा रन 34 खक लौदुना मैच असि माइथीखिबनी ngasi सानखिबा मैच असिदा DS युक्वा कैथेलगी सानरोय देबालना विकेट अनि अमदे रन 33 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे हयेंग ग्राउंड असिदा मैच लेरोय सथरिबा टूर्नामेंट असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग 38 दा सेम खागेमपली अमदी क्राउ खमनाम लेरका सानगनी मणिपुर हॉकी सिंधुना खुमल लंपाक हॉकी स्टेडियम दा थासी के टांग कुंदगी नुपागी टीम तरेट अमदी नुपीगी टीम मंगाना सरुक यादुना चथरिबा सीनियर मेन एंड वुमेन मणिपुर हॉकी लीग की ngasi सानखिबा अहानबा मैचदा KISSC खोंगमन्ना मैराबासी खोंगबु पांजल तरेट अहुमदा माइथीबा पिखरे KISSC खोंगमनगी माइपापगी पांजल सिंगदु भाकरना पांजल अहुम किरणना पांजल अनि सनखी अतोपा पांजल अनि अदुना TS रोनाल्डो अमदी मैराबना चंदुना मैच असि माइपाखिबनी माइथीरबा मैराबासी खोंगी पांजल अहुमदु S जंक्शन TS इंगा लेंबा मदी TS थोंगलेन सनखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा YCCIC कोंथा अहलुपना फामयाई स्कूल बु पांजल नेपाल मरीदा माइथीबा पिखरे YCCIC कोंथा अहलुपकी माइपापगी पांजल सिंगदु SS बुधी शर्मना पांजल अहुम सनखी अतोबा पांजल मंगा अदुना KS चंद्रप्रकाश W सुरेश T डेनिक अमदी M रमेश न चंदुना मैच असि माइपाखी माइथीखिबा फामयाई स्कूल की पांजल मरी अदु M सुशांता T प्रियोबटा K मिलन अमदी Y नेल्सन न सनखी
Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban Sinduna Union asigi grounda tha asigi tang kuni thoidigi team tarama thoina group mari thokna khaidoktuna chathariba kunthra super 11 mini football tournament ki sahi taramari makhagi ngasi ayuk sanakhiba ahanba match ta MSC Malomna SWC Khongmanbu goal ama sinoda maitiba pikhi MSC Malongi mai papagi goal adu TS Joy Prakash na sanki Anisuba Merski Sanakibada, DYC Tangmaibanna UUFC Uripokpu, Gol Ani Amada, Maitiba Pikre, DYC Tangmaibangi, Mai Papugi Golani du, Tangboina Sanki, UUFC Uripoki Goladuna, KS Hitler na Sankibani. Tournament Asigi Sahi Taratrin Makagi Sanakiba, Ahanba Mesta, MCFF Yang Popi Laktabadigi, Mangal FC Kabamna, Wag over Lokre. Anisuba Merski Sanakibada, Maiba S. Tangmaibana, GDC Tinungaibu, Gol Manga Amada, Maitiba Piki. Maiba S. Thangmaibangi Mai Papogi goal singadu K. Johnson na goal ani sanki atopa goal ahum maduna Ben Johnson L. Foren amadi Y. Bobosana na sanduna match sasi Mai Pakibani Mighty Orba GTC Tinungai gi amatangaraba goal adu L. Subas na sanki Thagachari Boyaning Tozam, Ozek Makataba Pauda, Nasi Nongmangi Oiba, Ingasagi Pau Lobirsi. Ngasigi Oikiba, Ingasagi Pauda, ICAR Lampel Pataki Pirapa Paugi Matungina, Ngasigi, Quaitiki Sakiba, degree Celsius Kunmari, Dasmik Mari, Quaitiki Ingba, degree Celsius Mapal, Dasmik Manga. Nuksita yauba ising manil gisang ayukta sada marpu mathoy nungtilda sada nipu oiki ngasi nong sukide Loshilak pada maru iba pau amukan na laubirasi. Listing ani ka tara taret ke election da ahong bama purak haudrabadi Manipur ki tungi laibak leiraroi haina BJP ki spokesperson and Biren na phongdokre. Kulai paiba singna fakiba sinmi ahong gi manungda ani sire amana aswaingam yaudana kanbang ngamle kitne parama sufare. Amadi Manipur da ahan batangkaki oina polio laina ngakthok na ba angang singda hidak pithakre. ISTV na pizza ba pao matang asli loisere mideng tabir ba singbo mukan na khunjari.